Salibonani, thanda ukubingelela ngegama lenkosi. Siyabonga uNkulunkulu osigcinayo, uNkulunkulu osigcinileyo, uNkulunkulu ozasiqhuba emagagasini empilo, uJesu azabuya. Siyabonga amathuba umlimi asipha wona ukubana sizwe ilizwi lakhe, singakhohlwa ukuphila kuhle labanye abantu sihloko esithandekayo. Ngingananzelela ukuthi emhlabeni kulabanye abantu nxa ungaxoxa labo bayakutshela ukuthi abasela muntu emhlabeni, senguyedwa, ukuthi ezilongweni ukhona eduze kwakhe, akungabi lentandane emhlabeni. Wena ovehlwe isihloko sakhe, siphileni kuhle labo, bathole uthando kithi, bathole uzwelo kithi, bathole usizo kithi. Umlimi asenzele kuhle. Abanye izihlobo zabo zikhatshana okumangalisayo, but ezilongweni ukhona njengomakhelwane, njengomngane, njengomuntu osebenza laye. Umuntu lo uselesihlobo esinguwe. Asiphileni kuhle labo, asibaphatheni kuhle, singabahlukuluzi ngenxa ukuthi abakibo bakhatshana, but kasibe nesibusiso kibo. Singakhohlwa futhi nobudlelwano obuhle noNkulunkulu. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Sithatheni ithuba ukucheke uGenesis, ukhangele uExodus, usuyafika khona ngale kuRevelations. Inkosi ikhulume lawe, ikhulume lami ngelizwi layo, sibe sesi ngakhonokho uNkulunkulu yabekhuza ezinye izinto ngaphakathi kwethu kumele zife njengabantu, zibulawa kuphela lilizwi lakhe. Siyabonga umlimi kasenzele kuhle. Asibaleni lapha kancane, sikhangeleni umusa kaMlimi, sikhangele uthando lukaMlimi kithi njengabantu. Ungakhathalekile ukuthi sesiduhe sangaphi, singakhathaleli ukuthi emehlweni abanye abantu mhlawumbe sesibabi njani, but kasibaleni lapha sizathola uthando lukaMlimi olumangalisayo empilweni zethu. Asike sikhangele uJeremiah, sisukela kuvesi 1 uka chapter 2, sabala nje amavesi ambalwa sibe sesiya ku chapter 18. Uvesi 1 lo 2 kusiyafika kuvesi 6, sizadobha lo vesi 13 sibe sesiya ku chapter 18. Asike sikuzwe la. Uthi na, the word of the Lord came to me, go and proclaim in the hearing of Jerusalem. This is what the Lord says, I remember the devotion of your youth, how as a bride you loved me and followed me through the wilderness, through a land of no sown, through a land not sown. Israel was holy to the Lord, the first fruits of his harvest. All who devoured her were held guilty, and disaster overtook them, declares the Lord. Umlimi uthi ahambe ekhuluma labo Jeremiah, utsho ukuthi ngiyakhumbula ukuzinikela lokuzimisela kwabo kimi, ngiyakhumbula uthando lwabo kimi, ngiyakhumbula indlela ababengilalela bengilandela ngayo ngibathungamela enkangala besiya eKenani besuka eEgypt. Ngiyakhumbula zona lezo sikhathi. Ngiyakwazi futhi ukuthi ngangitshilo ukuthi ozabathinta kuphela usethinte ilihlo lami, inhlamvu yelihlo lami, oza kuba lecala elimangalisayo, uzalandelwa yizigigaba, leso sizwe sizalandelwa luhlupho olumangalisayo nxa behlukuluze uIsrayeli wami. Ngiyakhumbula khonokho, ngezindlela umlimi uthi yena ngiyafisa khonokho. Lawe lami asike sihlale phansi sizikhangele, sikhumbule izolo yethu siqalisa ukukhonza, how we were devoted to the word of God. Ubusuzikhangela kathi sikasela ndaba, izolo besihlalela, izolo besichumayela, izolo besibala iBhayibheli, sihlale singalali singalibalanga, singalali singakhulekanga, sizimisele sazinikela enkosini. Kodwa along the way nanku umbuzo uNkulunkulu asewubuza, nanku umbuzo umlimi asewubuza,
indaba sekwathi asiqhubekele. Hear the word of the Lord, you descendants of Jacob, all you clans of Israel. This is what the Lord says. What fault did your ancestors find in me, that they strayed so far from me? They followed worthless idols and became worthless themselves. Umlimi esivikele, umlimi esigcina ukusa kwamalanga. Impilo zethu sihlezi phansi sakhangela ukuthi lembala eqinisweni isandla sikamlimi nansi. Yesikhathi amanzi engekho wawakhipha edwaleni. Sebewatholile ebaba wawalungisa amanzi. Ngesikhathi mina nawe siphakathi kwezinkinga zomhlaba wangenela wasilwela izimpi, wasikhulula emandleni esitha, wasisilisa emkhuhlaneni, waphendula imthandazo yethu uJehova, wasibusisa ngendlela zonke. Silokhu esikho khona namhlanje ngenxa yomsa kaJehova. Saphuma ezingozini sizobe sithandekayo. Kodwa namhlanje sesitshintshile. Nanku umbuzo awubuzayo umlimi. Ubuza wena, ubuza mina. Uthi yena, what fault did you find? What fault did you find? Ngeqe ancestors. What fault did you find in me, that you stray so far from me? Phezu kokulinda lokukwelusa, phezu kokubusisa, phezu kokulalela ukhanga, ngisondele ngusi sibalile emuva ngabo Esther, sibalile emuva ngabo Mordecai, sabale emuva oDavid benqoba oGoliath, sabale emuva Israel echaphulwa ndlu olubomvu, sabale emuva benqoba umlimi ebanika imana, sabale emuva kusenzakala izimanga empilweni zabo. Siyezwa siyabona namhlanje ezethu impilo ziyintshumayelo, ezethu impilo zingofakazi bamandla kamlimi empilweni zethu. Enjalo umlimi ethembekile kithi, thina kasithembekanga kuye. Uyabuza umlimi. Leke mbonguzo, ubuza umbuzo nxa umuntu eseyaliwe. Esehamba sibile sesiyabuza ukuthi hayi kuyini engikuphambanisileyo, usoleni. Uyabufuna impendulo ukuthi kuyini mina bengicabanga ukuthi ngenza kuhle usoleni. Kuyini okumele ngikulungise? Ake simbone umlimi. Simbone umlimi elijaha wena uyintombi. Esezobuza umlimi ukuthi hawu phezulu kwalokho mina bengicabanga ukuthi ngenza kuhle, usungala kuyini okusola kimi? Asimbone uNkulunkulu. So kunguwe ozobuza ufuna impendulo. Kuyini engusolileyo? Kuyini okusolayo? Ngithi njengabantu sithobe sami ngicela ukubuza, ilanga liyaphuma, izulu liyana ngesikhathi sakhe. Umlimi usigcinile, usenzela umusa. Singahlanyela nguye omilisayo. Nguye selusela izifuyo zethu. Agcina abantu bethu, asilinde thina njengabazali. But nxa litshona ilanga kulokuthi simdumise, sibe sesiyakhonza worthless idols. Yena ikhono somandla. Ulombuzo umlimi uthi yena ngicela ukubuza kini bantu emhlabeni, hlalani phansi lami ngihlale phansi, angeke lani ngifuna ukuzwisisa ukuthi what fault did you find in me, that you follow worthless idols. Ama-idols wona la akho worthless kuphela. Ngokuwalandela lani you became worthless. Karisela umsebenzi. Beliyisizwe esikhethekile bekungabantu. Phela thina siphiwe ngokukhonza umlimi sifike sabekwa kwenye indawo ephakemeyo, indawo emangalisayo ukuthi
silelungelo lokubiza the highest authority ku-universe sithi baba wethu osezulwini, sibe sesichiya ukubiza owenelisa ukukhipha inkanyezi azibize ngamabizo, owenelisa ukukhipha ungqwaqwane, owenelisa ukunisa izulu, simyekele nalo wakukhuluma into zaba khona umhlaba osesandleni sakhe, simchiye siye khonza worthless idols. What fault did your ancestors find in me? What fault did you find in me? Uyabuza uNkulunkulu. They did not ask, where is the Lord who brought us up out of Egypt and led us through the barren wilderness? They did not ask. Baseloku izithixo kwabo, baseloku izinto kwabo esikhwameni, but hey, kubuhlungu kunzima, umlimi kuyamzwisa ubuhlungu. Ukuthi yena esivezele kakhulu kuhle sonke emhlabeni, ukuthi nguye ophethe impilo zethu. Simchiye. Nanku umbuzo kimi, nanku umbuzo kuwe mdadewethu, mama, baba, mfowethu. Ngamunye, nanku umbuzo kuya kithi. Obuzwa ngumlimi. Hey, ubuzwa ngumlimi, umdali. Ubuzwa nguNkulunkulu wethu. Mana nguba lokugcina sibe sesisedlula uthi yena, what fault did your ancestors find in me? What fault did you find in me? Ukuze lingidele lichiya umdali wenkomo likhetha ukukhonza inkomo. Lichiya umdali wezintaba likhetha ukukhonza intaba. Lichiya umdali wezihlahla wakhuluma zaba khona likhetha ukubazi isihlahla somtswiri likhonze sona. What fault did you find in me? Kuyini okungehlulayo okweneliswa inkomo? Kuyini okungehlulayo okweneliswa ngamadwala? Kuyini okungehlulayo mina mdali okweneliswa izidalwa? What fault did you find in me? Uzuthembe intambo, uzuthembe amanzi, uzuthembe umsizi ubhalwe laphana, uthembe isondo lebhiza, sithembe ezinye izinto sithobe sandikani, sichiya umnikazi wempilo ongela siqalo ongela siphetho, uNkulunkulu ophila phakathi, uNkulunkulu ophethe yonke into, umlimi onguNkulunkulu. Sizakhuluma ngaye ngevikeli zayo. uNkulunkulu onguNkulunkulu, sibona ukuthi yena kanti wehluleka ngaphi. Uyabuza uthi yena, what fault did you find in me? What fault did your ancestors find in me? Khona lingaqamba ngikulungisise right. Right, asambe. Lalelani uNkulunkulu yena lo umlimi lo Musa sobenza nina, umlimi lo Musa uNkulunkulu lothando. Abantu abanjalo asebemdelile. Abantu abanjalo asebecwilile ezintweni, abantu abanjalo asebethembe ezinye izinto bengathembi yena. Phela kuhlukuza kumlimi ngoba nguyedwa osibusisayo. Nguyedwa futhi osisindisayo. Zonke lezi zinto ezimbili, uyasibusisa, nguyedwa osisindisayo. Nguyedwa legazi, gazi elisaneleyo elingasihlanzisisa. Nguyedwa oyinhlawulo, nguyedwa leplan owalungisa iplan yokubuyisana lathi. Thina sizidalwa yena ngumdali, nguyedwa. Impilo zethu zikuye, ngaphandle kwakhe asilampilo njengabantu. Batanga sesicwilile sacwila kulezo zinto sagqiza saphelela sabuya sesilokhu lokhiyana sacabanga ukuthi yiko kusigcinayo. Ngiyambonga umlimi. Sesidelile sangena esonweni sagalula sacwila so. Lalelani ukuthi umlimi unjani, khangelani umusa kaMlimi. Umlimi ulungile,
ufuna ukusisindisa kasikhalali ngasicaphukeli ngathi ukuthi siyazenzisa kodwa ngenxa yomusa wakhe uyancenga lathi. Chapter 18. This is the word that came to Jeremiah from God. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was made in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Ebantwini abamkhaleleyo ayikona bona bodwa kase kubokhokho babo, kase kubokhokho bethu, kase kubathungameli bethu, sesimdeli lomlimi safaka ezinye izinto endaweni yakhe empilweni zethu sathi yizo ezisithungamelayo, yizo kumele zisithungamele. Umlimi niyo hayi la xa abantu bamsebenjalo hamba ke Jeremiah uyengena Wilsgrove clay products, sikuhlale kuphela ucele bakunika isitulo ubukele besenza izinto ngodaka. Wangena Wilsgrove uJeremiah wahlala phansi wabona indoda ethatha udaka elifaka phezu kweviri libhoda, so efaka isandla kuchibilika uthelo kelungisa imbiza yonakala wangalahla udaka walulungisa futhi wasesenze enye imbiza enhle ngodaka olufana nayo. Ngehlezi uJeremiah umlimi uthe ungafika khona ngalubukele ubusulalela ngizakunika intshumayelo. Okumele uyayitshela uIsrayeli owangisolayo wangilahla wakhetha izithombe. I think la kuyithi umlimi wayeyathaba. Nxa i-ex yakho siyakwala uyibone sidubeka, wayazi kuyachaza njani. Umlando so umthole border so ukhipha 50 years uthena thathi $1 khona lapho umbhadele change. Nxa iborder so edinga $1 usalutshela abantu ukuthi why i-ex yami wangala khona. Ngangimgcinile ngilungisa khaya inwele khaya kulamabhanzi. Wena kwamabhanzi edorobheni ubuya ngamabhanzi edorobheni lokuthi afake iwiki. Mina ngimlungisisa zivela abuye sethi change ngiyithole. Okay, sakubona kusasa. Kuyachaza ukubona i-ex idubeka. But umlimi uthena mina angila ex. Ngazi ucwile wehluye ngali ulokhu ngowami ngiyakulanda kuphela. Angeke ngikureplace ngomunye umuntu. Wena ngiyakufuna embusweni. Ungala indawo yakho iyabe lokhu ingathathwa ngomunye umuntu oyangena angamukele njengenkosi lomsindisi ngathatha indawo yakho ngena kweyakhe eyakho ilokhe idinga wena mnikazi kumele ngize nguthole. Jeremiah sukuma uyebukele enye into bese ngikutshela intshumayelo. Fika hlala uJeremiah athole ziyaboroma kuyasetshenziswa. Then the word, verse 5, of the Lord came to me. He said, can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord? Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel. Like clay. Akumnandi lokho. Esehlezi umlimi abuza umbuzo athi bona abantu abangidelayo bonke abantu bona abantu abamphikayo abantu abangihlambalazayo abantu abaphila impilo bengangesaba abangelandaba lami abangangiboniyo abangakhulekiyo abangabaliyo iBhayibheli asebelezinye izinto
abazifakile empilweni zabo endaweni yami abangangidumisiyo loba ngasiphi isikhathi. Hambe hlala ungafika ubukele ubone besenza ngodaka ngibe sengunika intshumayelo. Nxa esebukela uJeremiah wabona kusenzakala umuntu esithi uyabumba kwatsheka so waselungisa udaka loliyana wasebumba into enhle. Umlimi athi yena kuJeremiah zwana lapha bamba lapha batshele mina uNkulunkulu lothando. Angingeke yini Jeremiah ngenze okwenziwe nguphotha lo, okuthi lanxa udaka besolonakele esandleni sakhe galulahlanga galujikelanga emanzini kodwa ubumbe katsha. Selonakele lini, selonakele liyonakala ukusa kwamalanga, siyonakala ukusa kwamalanga, siyayidela inkosi ukusa kwamalanga. But umlimi uthi yena kasikhalali, kasilahli, kasizondelana. Uyakwazi ukuthi singabantu, uyakwazi ukuthi siludaka, we are nothing but dust. But uthi yena khangelani njengodaka esandleni sombumbi, lawe sibanda, lawe moyo, maseko mandlovu akulandaba lebizo lakho lomhlobo wakho, njengodaka esandleni sombumbi, lawe ungaba sesandleni sami, ngiyakubumba ube mutsha. Nxa ludingwa udaka loluyana kuyakhitshwa amatshe, kukhitshwe utshani, kukhitshwe okuyizigodo, kuthelwa amanzi, kuvutshwa bese kuhlaliswa lapha. Umlimi uthena nguye ozakwenza lo umsebenzi. Phela kakuqali vele kuludaka, kuqala kuyinhlabathi, kudingakala amanzi. Siqala singela shape, siqala kungasebenzeki ngathi lathi sinhlabathi kuphela. But umlimi uthena ngizimisela ukuthi kungcole mina ukuze lina libumbeke libe mahle. Ngizimisela ukuthi mina ngigebhe ngiqophune ukuze ngililungise lina lifanele umbuso wezulu. Thela amanzi abe sebumba umlimi. Ngiyakhuleka asikhulekeni kasiceleni ukuthi Jehova uyazazi Floristana, uyazazi ngiyazazi mina, kasikhulekeni siceleni kuJehova ukuthi Nkosi nanku mina ngicela kusukela namhlanje kusiya phambili ngokwazi ukuthi ufuna ukundidesigna njani. Ngicela ungenzele ifavor, ngiyavuma ngiyazinikela ukuba ludaka esandleni sakho. Ngibumba ngendlela ofuna ngayo. Asibumba ama-character ethu afanele lo mbuso wezulu. Abanye sekwatsheka, okwabanye lami sengatsheka ngale. Umlimi ngiyambonga ngakhalali uthi yena nxa sivuma, nxa simethemba, nxa sinikela impilo zethu ngakuye, sizifake esandleni sakhe, yena uliviri lombumbi, yena ungumbumbi futhi uyasibumba sibhale katsha, akhiphe inhliziyo zamatshe, asiphe inhliziyo zakomoya, akhiphe ulunya, afake uthando, ashepe kuhle lapha kade kulama rough edges, afake kuhle kube smooth, siphile kuhle labanye abantu, asishepe sifanele umbuso wezulu, asishepe silingane lokuthi senele ukufakwa phakathi kwekhabothi. Ongamelanga bafakwe phakathi kwekhabothi, abashepe kuhle, bahlanyelwa amaflawuzi amahlacecisayo. Konke lokho singakwenza singavuma ukuba ludaka esandleni sombumbi. Ambone emakhaya ngale nxa betshaya izitina, ngiyakhumbula sisakhula sibumba inkomo zodaka. Wawusithi ungayibumba uyifake elangeni laphana, ubuseliyikhiphe elangeni liyayigudumeza, iqala ingani khatshana lomlilo, nxa imanzi ngaphakathi ngakonyiswa lulanga
yayidabuka iqhamuke center wawuqala uyibeke ibethwe ngumoya lanxa isibunjiwe iyabimanzi ukuthi ungayithinta iyaqhamuka uphondo ithi abanye sebebunjiwe kodwa basese fragile abakangeni sebelungisela ukuthi bayingena ku process yokuqiniswa inhlupho zomhlaba ezinye sihlangana lazo kumele zisihlangane lazo yo ama oven asiphekayo yo ama wonde ekhaya apheka izitina ukuze zigedwele phansi zibe yi-foundation zakhe zimisa umduli zithwale uphahla. Ukubunjwa kuqakathekile but kumele siqede iprocess sihlobo sandika sibe yi-finished product ukuze labathengayo bathenge into ezakulasta. Ingatshi inkomo hey la kunaze yayisithi ngatshi inkomo nxa lusesemanzi udaka iyabibanjwa so ibanjwa kuhle njalo iyabile weight isinda nxa isiwomile so iphekekile eziko usuyikhipha laphana nxa uyithinta so ilula nxa uyithinta so iloku isound wayo ukuthi keke iqinile ngazi lale phandle izulu lisina iyabe lokhu iqinile. Umlimi ufuna ukusibumba umlimi ufuna ukubumba umlimi ufuna ukungibumba but kukithi njengabantu ukuthi kasivumeni ukuba libumba ezandleni zombumbi onguJehova olungileyo. Umlimi kasenzele kuhle namhlanje umlimi asigcine kuhle esandleni sakhe lanxa bese sonakele lanxa sesimlahlile umlimi lanxa bese sicwilile sonweni nguye yedwa mana mphinde nguye yedwa zwi olamandla okuthatha khona okade sokonakele akulungise kufanele umbuso wezulu akhiphe amanga afake iqiniso akhiphe inzondo afake uthando. Cela ngonqalikhala sibe ngamadodakazi ombuso wezulu. Umlimi asenzele kuhle namhla umlimi asibusise insuku zonke kasicimezeni sikhulekeni. Baba olungileyo osezulwini siyabonga ngoba uyasithanda. Siyabonga ukuthi lanxa sesiduke salahleka sakudela wena uNkulunkulu uthi wena ufuna ukusibumba kutsha sifanele umbuso wezulu. Senzele umusa usiphathise nxa siza ukusamukele usibumbe kuhle usibumbe kutsha ngenxa igama lakho siyakhuleka. Amen.